Chingiana indo mwancho murierero Ndizi TV hegera kurokwegena kwane unanoge ndrete kwego kya kubwate miroberi yonsi yari tkoria rero hime ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii cyaragire CHINSA IKOMI cyabona magoroba cinga kingo kwarganya SMS AMAYIA eriyo nkomanye unanara yana kwarganire asenchera ere yobenye nyora sensemo ya Facebook na bokwendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyora wetra Ndizi TV News baigo ase website ito na bokonya somo wetra www.ndizitv.net ero togendere gusanga asubwamo. EVERLYNE OSERO noria ukaine kia chipichanerio gicha wiki ira senchira ya bene nigakuro kwa sara MOMANYI ngo kwarga ni tobe togo chaka AMAYIA CHINSA IKOMI senchira yobinge ningane yogo ichani akorwa se county ya Kisii wasomusacho yo mobwe miaka ya igatwanya orekane mambia rero gaseti bugima bwaye asenyombe yamenyete yogo kombo ya ichio chire chinyomba cyo mukonyi bumugabana be county ya Kisii Dr. Robert Munda ase CHINSA mochia mabundu ko kabwate chinkoma moyu ase ebigoti nonya nabonigo abanyanyimbo baikirana sayo kubanya korusyo mubire nako yoira wikasenge ndu egento kyabage koreta okumusanana asekeria omusacho yonyagosira are korwase dini ye Islamu nakorengana ne dini ye yonigo omubire otaganeirie korara ekero montasiririe obugima korende nigo baba koreta botereru asumubiro yoga chirase abanubian asinsemo cha nubian awase orachie kweni wa litkoria ankyo. Majirani sana ndio wameniambia. Majirani wakaniambia kwamba alikuwa na kijana mwingine kwa nyumba. So I think confrontation kidogo. I don't know what happened. Wakavurugana kidogo. So ile kuvurugana ule jamaa mwingine akachukua kisu akamdunga kisu. Baada ya kumdunga kisu, so alipatikana alafu baada ya kumdunga kisu akambeba mpaka kwa mlango. Akampeleka kwa mlango, alafu kuna jirani ambayo alikuwa ameamka, amesikia hiyo commotion. Akaamka, akawasha taa. Ndio jamaa alimdunga akaelekea kwa upande wa gate. Watchman alijaribu kumzuia. Akatishia watchman na kisu. Alafu akaruka na fence akatoka. Gotikana nayo nigo emambia lero bonchoreria bwabo goteneniwa ase omochio keroka kubatikana n'ekiburabure cyo cyenekiwa achinga kyabacho gikorwa se county ya Nyamira baikranoro na uchaga kwenia ebitanda ase abaonchoreria ebyo mono byabekire amaburi ayo mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati ningane yerera abacho gikorwa se county ya Kisii goswagati ase bachaga koruterana ko irera kiburabure cyo gento kerera abanyanyimbo goikranaro nakogania koreta gose obotoereru chinga kibatume kama amario kiyo korusi amariga maiso eriyo koreta obotoerero nonya nabonigo abaonchoreria korwase county ya Kisii abakogikeria egetamkirekyo asebagania omuwaziri bobonchoreria se county ya Kisii amona barayi goswagati na kugayana engane yone chinga kiboigo baro kuboria uchiya somora ibwense Dr. William Samuel Ruto kwenekia bunango swaregati eriyo kwenekia buna engane yo yaberege kugayanwa chinga kyabaonchoreria babori we gotenena bokongu asobonchoreria bwabo. Kama mnataka kwenda Nyamira, I appeal to you, send the CS of threat here right now to see what is happening right now. The mamas are suffering so much. Please, Mr. President, I appeal to you today. Put the mamas of Keroka market. Of Kisii County, we remain to be the people of Kisii. Leaders tunasema gavana, tunaenda senator, tunaenda women rep, tunaenda MCA. Na pia tunawaomba wakuje wote, wakae macho, wakuje hapa wote, wakae na wananchi na wafanyabiashara wa Kisii County. Nikirudia hii manyumba vile ika hapa vile ati uamuzi ulitolewa. Sikiza, hii manyumba mtu alipeana mipapa ya Musa ya Ndusi. Hii manyumba inaitwa Omubea Nyaribali. Kwa hivyo hiyo maneno ya kuenda tukaa usiku kuanza kukuja kuunganisha wananchi
ikome. Askari wetu wakiwa katika Keroka, mji ya Keroka, kazi yao ni kuchunga wananchi wafanye biashara. Kwa hivyo naomba President William Ruto atusaidie mambo ya Keroka, kwa vile amepita mipaka, wananchi wameanza kupigwa, mali yao inachukuliwa, hatujui ni nini inaendelea. Kwa hivyo wananchi nawaomba tukae imara, tuwe wafanyi biashara. Nasensemo y'abonchorera kurwase county ya Nyamira nigo bagikirenganiyo nanene komo mocho mugavana we county ya Kisii Simbarati ase ugutuma abanyanyimbo nigo bagania amaskani nabo igo obotoero rukwenekiwa asibaboririe abaraya babero mugavana we county ya Kisii nabo igo mugavana we county ya Nyamira babe bawe sokya na gukwana n'abana inchane n'abonchorera kurwase omochio Keroka kobwatikana nenganiyo rubebe. Baga ya ito ntu anyakorora ntu agete chikura tukachora Nyalibo bune gavana tukachora na Simbarati bune gavana lakini tukondija naende elimo Nyalibo gose Simbarati achire Keroka tene ndoto tabirigoro yo mubaga ekina nkiaerete bakamu anga omubago lyo mukoro IEBC no Nyamire goita lakini bakaye ku 14 days bapiri ondetaje diwapiri no yomo Kisii County they appealed, which means ekoti eka issue ya order ekoti abanga Nyamire take over lakini Simbarati omanyira kanyara chinguru bono choko lenta baskari batako toita gaiga ntu abafanyi biashara tu aruete nkagocha kokole biashara gaiga ntu aruete nyomba gocha kurwa na segi Keroka kuruta na magena etotagete toiwana nechi abantu bose abafanyi biashara nyendirimo nyugweta abafanyi biashara inwati mago tebigunga ikaranza mo ni mocho chogwa na kigwa chete gaiga Keroka lakini amangana yogo takagunga next yotagete mambienda ngonyorora abana bago baraire njara ba Simbarati bakoraga ngona arenge gusaba onyege kunyarekana tigama sekani abo ekoti ya eteti ne koti bakeshimiwe uchinguru chiaye ndota edikora segie chia bana baito bagoitanama ndota edikora basigale bakotwara partiality ndota edikora bana biazaito bakole biashara buya munete kanete kiala na intu nababiale baganya na ndo maito mubakasi pana wa Kisii na gavana wetu wote wako kwa maofisi, ndio tuliwachagua wao, ndio wanafaa kujitokeza hapa hivi na waambie wananchi chenye kiko badala ya kutuma wafanyi au watoza ushuru hapa kuja kuchukua pesa peke yake. Ile kitu tunasema ni kwamba wajitokeze hapa hivi waonyeshe wananchi ya kwamba Nigentononya nabo kia irera egatia bateneneri nabo igabara igoswa gatia wasomo seneta we county ya Nyamira Eriko Kongo mugeni abaga kugania ogwo isaransa mu kumugabana we county ya Kisii nabo igo mugabana we county ya Nyamira eriyo kogaya na enganeye nabo igo kuriyenchera iyo kubwatania abantu bonsi kurwa Nyamira na Kisii una egesa ku kyomo Gusii eriyo koleta omorembe nigo boigo aganire ukona chakonde wonsi kwebigambero imeyense ya Kenya kusikwa Nyalibo n'umugabano okoro Simbarati waikaranse ekero no inincheiga eni bayane isego tabo buri mubwana ngayibo igete no bwaye ngende ekoti ente bingoro beberu oro igeta egento yokanda akale no muntu sigite amachiko no gosika ekie kugambiro yatebire uriyo taisane getininke ekoti yatebire egento yokora akole no gosuka gocheke gambiro kerie kenene geichikorigeria manganayo onye to kubanga nabantu tutategerere gento ebigambiro bite bigotokera especially chikoti chinene igotora isekolete embwembe esabantu baito tutayebang'antu n'abantu tutatageti gutwara enchera yokogenda kugaya n'amang'ana ito ese ebigambiro bite binene by'echikoti ndete komasaba omusani one oyu tosigete omwana ominto okoro Simbarati nonya karo omokese emiaka ese Gusii bono n'omogambi are ere n'omogambi obonete koringa kie community omo Gusii yonsi ekomenyamo omogago okoro kwa Nyalibo nera soka isikamanya nga ekera mangana buna yabeire abagambi bagasoka isiko baranga kibakoleta abantu amwe bakolera si buna e community yamo utaite to kuane buna abagusii to ise gotebera goita na insa ndogo chiko twara isiko otobantu chiko rwana siko tabi korwana kagaiga asege ndote to kusaba abantu baminto tigatomenye no molembe buna abagusii bali bamanye ise county ya Kisii
bari mumenya muri ringo kumanya buna no nyamaiga yemirobire ikoratene nase kandi ngo gucika kwabo gukorwe gukorwa sensemo yo Burundi no botoyera rukoiranirira awase abaunchurire baba koirana ase obokorere bwabo togoswa motwe nigo egatiabara ikorwa se county ya Kisii bakora wano mu women representative Doris Aburu yo mekenye buna donya azahiri janda oyoro muchumbe onyari bari chache umuchumbo South Mogrango Silvana Sosoro egatiabara ibande baikirana ase umuyega bo muchango ase kanisa ya Amasago Katolike yo kutoka imebunge ya Nyaribari chache gukwana chinga kecho nigabara ya baba kumwegerero mukonyi bo mugavana Dr. Robert Munda anene kubwatikana nengana iyo gendrete koreta liberera iyo korusi wa abisi kwaye Munda nigo baba kuboria abega koewa amaskani na boigo chinga kinyororo erigo ikirania emirimo ya bye asenchera ewenerete nigo bagani amasababe nabekago korwa kumusabera umukonyi bo mugavana Munda na boigo abarayibonsi ase county ya Kisii eriyo obotoera rukwene kiwa na boigo abarayikubori wa gutiga siasa na wekerania emirimo korengana nekirenga bachoretwe nabananchi Munda boseno ko bababugete igago kira yani abanyari bari emwanja Munda ko rubunesese yo muchionde yani kubetinga naboya ikeire tutabwatia maskani asaba gaga akiyarenge ko babia mutubeke samasabo mo especially chinga kejiga. This is not the right time yego kora siasa yenenga kiyoko bakora magendro tarwayo ko mutubeke samasabo at the same time mubeke bwana dichi mwakawe kanisa asamasabo jiwe kutogwade jikurale 200,000 na hindu kutogwade jikwa 11 lakini kwa nyara jikwa 8 jiri amo na Munda jikwa 9 tunajira amo na Munda kisa tunajiko ko usabira ero kikwaja wakristo mwanzi usabira Munda omre mbo bororo toba amo evite tokorera abantu baitega asi zokanya kurwa asi serikali yenene. We the people of Nyaribari Church, we the people of Kisii, we will stand with you, we shall pray for you, we will ensure that nothing will harm you. Tutaomba Nyasaye, tutashirikiana kama viongozi ili tuweze kukusaidia mahali tutaweza. Na nataka kuambia wale viongozi ambao wanamshutumu huyu Mheshimiwa Munda, huyu mzee apewe nafasi yake. Kurigereria aliabireka okorekana iskoero gongora Gusii nigo muraibense Dr. William Samuel Ruto amona baraibani kurwase serikali ya Kenya kwanza baikira naso musangirekano bwa masabo iboigorenke umuyega abogo chengera obokoreri asegeka kemyaka emyeyemo kyababwa asababwatani ba Salvation Army of Kenya oyokorekana ase egeti kya Ulinzi Stadium imeye county ya Nairobi gokwana chinga kecho Ruto nigabaga wakambu yamono ucyasaba tani ba Salvation Army of Kenya asobokorero byababere bakwerwa na asoko inaki abunense ya Kenya yaberege waka egetambukiro asaliye ira bogo chiago sira nago seko bwaterana kurwase serikali ya Kenya kwanza asoko inaki ya amagendro au na boiga abantu babere bago konyeka imeyense ya Kenya. On behalf of many Kenyans who are beneficiaries of the generosity, of the good work, of the service of the Salvation Army, allow me to say a very big thank you and to wish you well as the Salvation Army family in Kenya, and that you have the support of the government of Kenya as you do what you do in our country. Narudia tena kusema asante sana kwa wana Salvation Army wote. Ninyi mumekuwa kielelezo kizuri katika taifa letu. Mumefanya kazi ya kujitolea. Mumefanya kazi ya imani. Mumechangia sehemu kubwa
Omurai bwa bare abake asebunke Opiyo Wandayi nigo mochirie chinkwa na chega tia barai anana barai kurwase kiama kia ODM kobwatkana neganga yayo murai be kiame kyo kia ODM Raila Amolo Odinga yokorigia obonyakerogo ase kiombe kyobomo bwe CHINSA cha Africa kurengana na Wandayi nigatebire buna egatie chingwana nigo chitabwatie kerenga kirekia gose nigo chitabwenereti asaganirie abarai abo tigana tababuna umurai we kiama Raila Odinga nabo igo egati yabarai bali babwate ribagalyo wake kura nabo kabwenerete gukwanira enganeyo. I want to take this opportunity to appeal to my colleague politicians, especially those in ODM, to desist from making unnecessary and unhelpful statements on Baba Raila Amolo Odinga's bid for the Union Commission chairmanship. That process entails serious and delicate diplomatic. The only people who could be allowed to talk or comment on this matter are one, the candidate himself, that is Right Honorable Raila Amolo Odinga. The 54 or so heads of state government in Africa who have a casting vote, who will be voting for the persons who will be. Na kubwatkana no muchanda bumurakero yobergo koene kiwanene ase county ya Kitui ni gobono mwaziri bwa Machepeni na Malonza aberega koene kia emeroberio emekiranu yogokora omuchando yo asatebiro na nigo barachie ko agacha edam ejera begeko ira chishiringi chibilioni chimisato meronko ebere naisano erokonya abamenyi be CHINSA mecho nigo chingakie charuro kubore gocha sabaremi koene kia bunango simeka bare ebime biribi kwa manonya n'ichinga cy'umurakera asenchira yemo yogokonya gukanya umuchando bwenchara ase CHINSA micho eza kushughulika na mambo ya maji, tufungue ile tuweze kuanzisha Grand Force ambao mnajua ni damu moja itakuwa kubwa zaidi Afrika mzima na itakuwa mali hapa. Kwa hivyo itaweza kugeuza mazingira haya yote, maana itaguza kaunti ya Tana River, kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Kitui. Kwa hivyo itakuwa ndio ile damu kubwa zaidi imeifanyika katika nchi yetu ya Kenya na Afrika. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba tunapofikia hapo tutaona mabadiliko katika hii eneo na tunajua ya kwamba watu wataweza kupanda zile mimea ambao Chumuligere ringo sabo kwa bera Peni na Malonza tario mawaziri wa mache korendo no mawaziri mawaziri ase kiombe kia ESC na voigo asals tokos komosioni go abarai bedini ase biombe au dini anene korwa se county ya Muranga baruro kubore ochase serikali nsioburai bwa Dr. William Samuel Ruto na voigo ensemo yoburendi akonchoreria gosekori gonchoreria chinjera chabere chigotumeka asokorwania amarwa tancheiri anenase orogonko rwa Mount Kenya uko na chingakie choni go baterebuna owanchireria kwabere gokorokana anene ase mangana yoko bwato kwa wetlands gochiase balia bakonya amarwa tancheiri gento babeire bakugikere na watayona nigo abasabange babeire bakwenyora sabe kubwatikana nobutumekyo bwa amarwa tancheiri nabono nigo baganiriye gatambukiro kyabwango kwimukiwa eryo gotoria abasai kurwaso muchando yo. When you look at the challenge of drugs and substance abuse, this is a menace and we all agree. And what we are saying, closing the bar are not solutions. The only solution that can lend social cohesion, harmony in the society is closing the source of those bars. Kama kuna watu wameathiriwa na pombe katika dunia hii leo, ni watu wa Mlima Kenya. Watoto wetu wamekwisha. Na wale wenye kuwamaliza ni ndugu zetu tu ndio wanaleta pombe. Si watu wa kutoka nje, ni ndugu zetu, wana vibali vya serikali, wanasimamiwa na serikali, hata serikali yenyewe inakunywa saa nyingine, sababu unakuta watu kama ni wa security wakinywa. Sasa unakuta there is no head or tail. Watoto wanakwisha. Watoto wamekuwa mazombies in every homestead leo.
Nchimurigeri ya inara na kwariganiriti ya semesema ya CHINSA IKOMI asenchera ere yowinge kurenda ya munenda mangi nutikanyora asenchera yowikiranu gekuraga ense ya mwana boigo CHINSA isato unarare twasore nere Josephat Amisi unatogendereta kwariganire kurwa semesa ya mayambia mono asebalia bonsi mogendereta guturigerera bari mogendereta gutubwati ya CHINSA mo chimitandao ngo bakira ngambia mono gendera gutonyora asemiro birionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News na so mutandao wase website ito na boko ya somwetra www.ndizitv.net eri togendere gusanga asobwamo murobero bwe misa Jumapili ngo kirore asege kagetari getambe kurubona buno koretwa sorenere omusbati julikerwo ego mancho murgereri to basagoskare to basakonyegera isaransa TV yao eri nayo bego gusisini wa Jumapili ya lero imeyo murobero bwe misa Jumapili eri tariane EVERLYNE OSERO Sara MOMANYI nero ne kyachibicaniro gicha wiki ira senchira ya bene kukuganiria oburigere liboromi obuya semero berionse nabaigo emagorova erentoerero